ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو امروز شد پرانوار مبارک لفظ داستان 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 شدی حامل قرآن شدی حامل قرآن تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان برگردان تو ایار بلہانا مدن قطار 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 شدی حافظ قرآن شدی حافظ قرآن تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان جمع شدن عزیزان همچنین جمله دوستان 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 در محفل تو جوان در محفل تو جوان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان چہرہ شدہ تو رخشان همچنین ماہ تابان 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 تو ہستی زد قدردان تو ہستی زد قدردان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان چقدر شد زیبا شدی وارث آقا 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 چہرہ تو درخشان چہرہ تو درخشان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان ختم کرتے پا قرآن تو اے نور تو چشمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان تبریک پر تو اے یارام قاری ناوی تو رحمان شاعر مصباح الرحمن نوشتم در وصفتان شاعر مصباح الرحمن
نوشتم در وصفتان شاعر مصباح الرحمن نوشتم در وصفتان شاعر مصباح الرحمن نوشتم در وصفتان بر تو شد لطف سبحان بر تو شد لطف سبحان تبریک بر تو ای یارم قاری ناوی تو رحمان تبریک بر تو ای یارم قاری ناوی تو رحمان ختم کرتی پا قرآن تو ای نور تو چشمان تبریک بر تو ای یارم قاری ناوی تو رحمان تبریک بر تو ای یارم قاری ناوی تو رحمان. این نظم زیبا با وصف قاری صاحب نوید الرحمن ناصح تقدیم شد با فرمایش محترم الحاج مولوی میاں محمد، مولوی صاحب فدا محمد محمدی، مولوی صاحب حبیب الرحمن انصاری، مولوی صاحب بادام گل مسلمیار، مولوی صاحب شاپور مطمئن، قاری صاحب محمد اسماعیل اسحاق، مولانا محمد یاسین امیری، مولا طالب جان، الحاج مولا عبد الاحد، مولا محمد آجان، محمد الله اخونزاده، مطیع الله امیری و خصوصی فرمایش برادران گرامی فرحت الله ساجد، عبدالجان محمدی و با شاعری جناب محترم مصباح الرحمن حیدری با صدای حافظ عبیدالله امیری مسئول حافظ افهام ساجد. شماره تماس 077 922 977 6.